الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة دفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Poštovana braćo i cijenjene sestre, ako možemo samo malo da se čujemo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u jednom od ajeta iz sure Fussilet koje sam proučio pored ostalog večeras u namazu: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ako govori ljepše od onoga ko poziva Allah i ko radi dobra djela i ko kaže ja sam doista musliman. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu Kerimu spominje zajedno ovo iman i dobra djela. Oni koji vjeruju i koji rade dobra djela. Nije dovoljno samo da smo u teoriji, braćo i sestre, vjernici i muslimani, da govorimo samo na jeziku, a da se u našim djelima ne vidi to. Zato su jedno obredi i namazi koje obavljamo, dakle i svi ostali obredi, ali je vjera i ponašanje, kako se ponašamo jedni prema drugima i kako izvršavamo obveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ali i kako
u porodici, kako u džematu i u čitavoj zajednici. Navešću još jedan hadis za večeras gdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dobro poslušajte ovaj hadis, braćo i sestre. Kaže, Allah dželešanuhu pomaže svome robu sve dotle dok on pomaže svome bratu. Ne odmaže, nego pomaže. Pa imamo više hadisa na ovu temu. Pa ako pomogne bratu muslimanu, Allah dželešanuhu će pomoći njemu na sudnjemu danu. Pa ako neku teškoću mu olakša, Allah dželešanuhu će mu olakšati na sudnjem danu. Pa ko sakrije sramotu brata muslimana, Allah dželešanuhu će sakriti neku njegovu sramotu na sudnjem danu. A mi ne samo što ne sakrivamo tuđe sramote, nego još često puta potvaramo druge ljude. I govorimo ono što nema nikakve veze sa njima često, ali vjerujte, sve će to doći jednoga dana na naplatu kad dođemo pred onoga koji je jedini i jedan i jedini i najpravedniji. I koji sve zna i kome ništa skriveno nije. I koji zna ono što nosimo u grudima našim i ono što u javu iznosimo. I zna ako smo dobro nekome učinili, a zna i ako smo zlo učinili nekome. I ako smo nekoga potvorili, a i ako smo nekome udarili na čast, a i ako smo nekome branili čast, sve to uzvišen je Allah zna, braćo i sestre. Dalje kaže poslanik alejhi selam: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم. Kaže, neće se ljudi okupiti u kući, u jednoj od Allahovi dželešanuhu kuća, dakle džami, da uče Allahu dželešanuhu knjigu, Kur'an i Kerim, i da je međusobno proučavaju. إِلَّا نَزَلَتَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Kaže, da Allah dželešanuhu na njih ne spusti sekinet i smirenost, i takvu grupu ljudi i takav džemat okruže meleci. Allah dželešanuhu i prekrije svojim rahmetom i milošću, okruže i meleki. I Allah dželešanuhu kaže: وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Kaže poslanik alejhi selam, i Allah dželešanuhu ih spomene kod onih meleka koji su kod njega i pohvali ih. Zato i mi molimo Allah subhanahu wa ta'ala ovim mubarek danima, braćo i sestre, posebno da nam se Allah dželešanuhu smiluje da ukabuli sve naše ibadete, posebno sad u ovoj zadnjoj trećini kada se nadamo da potrefimo kadersku noć čineći ibadet. Zato trebamo makar ustrajati na po 2 rekata, ako ne možemo dođemo u džamiju da klanjamo u svojim kućama makar 2 rekata noćnog namaza. Da ne zaboravimo dovu, da ne zaboravimo sadaku da izdvojimo, pa nekoga da obradujemo, nekome da pomognemo, i to da radimo svakodnevno do Bajrama. Ako kaže ulema, ako budemo tako radili u zadnjih 10 dana, svi ti par stvari, i noćni namaz i sadaku da izdvojimo, i dovu i učenje Kur'ana, makar po nekoliko. Čuli ste prije ovaj šejh na engleskom šta je pričao, koliko 1 sekunda vidi, koliko 1 minuta, koliko Allah dželešanuhu kaže ova noć je bolja od 1000 mjeseci, odnosno ibadet u njoj. Nije rekao Allah dželešanuhu ke elfi šehr, kao 1000, nego hajru min elfi šehr, bolja od 1000 mjeseci. A koliko? Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. A ako bi bilo da je kao 1000 mjeseci, to bi iznosilo koliko jedan životni vijek, 83 godine. Mada mi vidimo sada da je teško, da ne prepadnemo ove koji imaju između 60 i 70. Teško je 70 da vidimo sad godina, braćo se. Pazite, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, život moga umeta je između 60 i 70 godina. A mi vidimo da se to još više smanjilo. Vidimo koliko umiru ljudi mladi, vraćaju se Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato se valja pripremati za taj dan. Nama ispadne ovo simpatično i smiješno. Zamislimo samo, i završavam time, kao što znate, kaže se za Nuh alejhi selam, inače prijašnji narodi su mnogo duže živjeli od nas i ljudi su bili mnogo veći nego mi.
ali zbog rješenja se smanjivali, vidite koliki smo mi, nama se čini, vidimo sad čovjeka 2 metra, to je ništa u odnosu na neke ranije koji su bili i kako stoji u tefsirima. Ali pazite koliko su duže živjeli, kaže se za Nuh a.s. da je ostao 1000 manje 50 godina među svojim narodom. Pozivao je narod 950 godina, vršio davu. I zamislite, kažu, samo 80 ljudi su mu povjerovali. Oko 12 ljudi ispada na svakih 100 godina. Zamislite. I kaže se u vrijeme Nuh a.s. jedna predaja, baš neki dan gledam jedan nadim što priča, kaže jednoj ženi je iz naroda Nuh a.s. preselio sin mlad, pa je ona bila puno tužna, plakala je. On je tešio, s obzirom da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Nuh a.s. jedan od najodabranijih poslanika koji su ulul azm minar rusul. I on je teši i kaže, koliko je imao tvoj sin godina? Kaže 200 godina je imao sin i preselio mlad. Pazite ovo. I on je teši i kaže, doći će ummet Muhammed a.s. bit će, kaže, njihov životni vijek između 60 i 70 godina. Ukupan životni vijek. Pa nije, braćo i sestre, ovo vrijedno prokockati vječno u odnosu na ovo prolazno. Pa da živimo i 60 i 70 i 100 godina. Vidite da niko nije ostao vječno na zemlji. I najduže čovjek koji je živio na kraju je šta? Vratio se Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato primimo ove poruke kuransko-sunnetske, uzmimo pouku iz svega ovoga, popravimo ono što se treba popraviti, a ustrajimo na onome što je hajr i molimo Allah Žešanu da nas uputi na pravi put, da nam oprosti greje. Allahumma amin. Nastavljamo. Allahumma salli ala sejdina Muhammad salli salate teravih. Nešto ne, pa mogu nešto ne tego na drugo. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.